Re go dumedise ngwaneso lebitsong le le matla la morena le mopholosi wa rona le Jesu Kriste. Se re kena karolong ya bobedi ya tshenolo kgaolo ya 13 mo e leng hore ntse re sekasekana le taba tse amanang le bokreste ba rona. Mana ya bobedi yona e baleha ka tsela yena. Sebatana seo ke ileng ka se bona se ne se tshwana le lengau. Maro a sona a ne a le jwalo ka maro a bere, molomo wa sona o le jwalo ka molomo wa tau. Kganyapa ya sene ya matla a yona le terone ya yona le borena bo boholo ba yona. Sebata sena kapa yona puso ena, hobane re leletse taba hore sebata se emela puso seporofetong, o tlo elellwa taba hore sebata sena o re moapostola Johanne se ne se tshwana, mme o etsa papiso ya phoofolo tse tharo sebateng se le seng. Hona ho bolelang? Hona ho bolela hore moapostola Johanne o utlwisisa taba ya hore nna le wena re badile buka ya Daniele kgaolo ya bosupa, mme ka lebaka la hore re badile buka ya Daniele kgaolo ya bosupa, re na le kutlwisiso ya seo a se etsang. Ha ne re bala buka Daniele, diponong tsa hae Daniele o ile a bona dibata tse 4, mme o ile a bona sebata sa pele se ne se le jwalo ka tau, sa bobedi se le jwalo ka bere, sa boraro se le jwalo ka lengau, mme sa bone ne le sona se tshabehang se leng hore ona sa kgone ho se hlalosa hobane se ile sa motshosa haholo. Mme elellwa dintho dibatana tse tharo tse leng hore Daniele kgaolo ya bosupa e hlalosa tsona, o di bone moapostola Johanne, e leng tau, e leng bere, e leng ngau. Mme re kgutlela morao o tlo elellwa kapa o fumana taba ya hore tau ne emetse puso ya Babilona, bere e emetse puso ya Mamede le Maperesiya, mme le ngau le emetse puso ya Greece. Taba kena ngwaneso a rateileng, mona Johanne o hlalosa taba ya hore o ile a bona puso, mme hobaneng a kopanya sebata sena ya etsa sebata se le seng, hobane hopola hore ho tloha kgaolo bobedi ya Daniele, monghadi Nebukadnezar o ile a lola setshwantsho se le seng, mme setshwantsho seo se ne se tshwere ditaba tse akaretsang dipuso di le 4. Mme mona o hlalosa wa e sobokanya history ena, o re ka selemo sa 605 ho fihla ho selemo sa 539 e ne e le puso ya tau e leng ya Babilona. Ka mora puso ya tau le ya Babilona e leng 539 ho ya ho 331 e ne e le puso ya bere. Ka mora puso ya bere e leng ya Mamede le Maperesiya e ne e le puso ya Greece e leng hore ile ya etela puso ya lefatshe ho tloha ka selemo sa 331 BC ho ya ka selemo sa 168 BC. Mme o hlalosa tsona, mme o re sebatana sena se ke se bonang ke se leng hore se tlile ka morao ha dibatana tsena tse 4, mme elellwa ntho ke ena ngwaneso e leng hore ya o ama, e leng hore ya ama. Bibele e hlalosa hore kganyapa ya ne ya sebata sena matla a yona, kganyapa ya ne ya sebata sena trone ya yona, kganyapa ya ne ya sebata sena le borena ba yona. O tlo elellwa hore sebata sena kapa puso ena e ntse e le puso e leng hore e ntse e bua ka bonyefudi kgahlanong le mookamedi ya phahameng, molomo o tshwanang le wa tau. E ka akaretsa taba ya hore sebata sena se sebetsa kapa sena le dintho tse tshwanang le tse ne di etsahala pusong ya Babilona. Babilona no obamela jwang? Babilona re ithuta taba hore Babilona ne ba obamela letsatsi, mme ke ka moo sebata sena se tlo etsa hore batho ba lefatsheng mona ba obamele letsatsi hape, ba se ke ba obamela morena Modimo. Ke ka moo re bonang ka sheko batho ba obamela ka letsatsi la letsatsi e leng letsatsi le qalang veke Sontaha, mme ba furalletse kobamelo ya Modimo. Mme o tla utlwa ngwaneso ha re ntse re tswela pele ka boithuto ba rona, o tlo elellwa taba ya hore puso ena hantle ke puso e jwang. Ke thapelo ya ka hore morena Modimo a re senolele taba tse kgolo hore nna le wena re tlo kgona ho utlwisisa, re elellwe dinako tseo re phelang ho tsona. Morena Modimo a hlonolofatse ngwaneso, ha re kopane karolong e latelang e leng ya boraro.